Pini Puloni KSA branch Lapen Center branch Chelang si Hawar Kar Biri Sorim Sorong Aji Adi Malong Kapang Thera Sai Kiring Pon Lakain Korapon Nilip Constituency ke Parlo Mission Tawar Krong Thom Kachakok Along KFA Nilip Aro KSA Nilip NWF Nilip Lapen ANY Atum Dharna Kapadopon Kardom Pini LK News Lang Mangetan Banjin Nili Theng Tom Tokbi Non Birtang Tan Ben Arjuponikta Pini Chitini Painko Raparni KSA Center Bajar Branch Lapen Poloni KSA Branch President Lapen Secretary Lapen Member Don Chingrumpet Pen Ingdeng Korasir Kep Hawar Kar Biriso Nimsorong Aje Along Poloni KSS Zone Along KSA Pen Patirpi Ponsi Kapangthi Rasai Deng Pon Lapen Poloni KSS Zonal Secretary Pen Tanang Chetong Dun Pen Sai Klemra Pet Pen Si Mesen Pen Sai Pachun Pon Langhin Pen Songja Ing Tiloti Ke Minus Kar Biang Long Hain Koirapo, Militum KSA Center Bajar Branch Committee, Colony Branch Committee, Lapen Gatpong Branch Committee, Militum Sipangrum Petpen, Colony KCS Zone, Tengimo Pam, Kasipati Along Plamalong, Kipanghi Rasaki Dengu, Labang Sosaki Dengu Lopen, Militum, Ning Alongo, Kipang Silangarni Sidame, Militum Unanke, Karbia K Kosonsi, Kipa Prang Nunjima, Karbia Tutang Subat, Kipa Prang Nunjima, Along Nilitum Hin Katame, Chisik Dun Vergi, Lapen, Hirtume Pidun Vergi. Aning Karwanga Sonta Kat, Keneng Lekota, Labang So Kasipati Along Plamalong, Alira Champion Chenglok, Alira Champion Chenglok, Nilitum, Alira Champion Chenglok, Kachirap Kachitu Dunjia Pan Nilitum Kiasia, Ahin Penta, Chisik Dunu. Lakain Korapon Nilip Constituency ke Parlo Mission Tawar Krong Thom Kachikok Along Karbi Farmer Association Nilip All Nilip Youth Karbi Student Association Nilip Lapen Nilip Women Forum Hoi Pen Dharna Kang Nipon Alang Litum Pen Kaningje Ponating ke Kedam Tang Chitini Pai Player ni Indian Central Government Assam Government Lapen Karbi Ok Chumpran Asong Atom Pen Peace Accord Mate Lamdan Kachatok Along Kejong Pon 10 seat open for all Pualong Chedon Dun Tek The Pusi Asi ke The Pen Kehang Taram Pon Pen Aning Kehang Alam The Chepaklang Pon Lapen Aday Ave Pin Pen Akai Avinas Ronghang KFA President Central Committee Apanjal Kebing Check ke Aron Kali Pusi Ningje Pon Lapen Nonamad Akai Avinas Ronghang Apanjal Pen Loserak Ningje Pusi Alang Litum Pen Tim Karbiang Long Apan Pachini Pon Kedamtang City Nipaikli Government of India Lapen Government of Assam Lapen Karbiang Long Arlu Ito Songtro Atu Hadil Hino Suti Along Lamdon Kachito Alu Kalabak Mang kita senang lalu itu tak ini di kolong santri di luar kolong demonstration dagar ni sodang kami itu ladang ni mardi tumpen biasa iklan pen pakai farmer sesuatu pen itu dak ini lepas so kaci pamam mati kami mam kela hello dam tang je citi ni five player ni di hirong sepia long karbiang long pen song tro katu record cetok lo de bon sita ala bang song tro katu record cetok long itu kadu Pini ani bangke Avidera son do koglo Litum pudamde Song trong atum Kalbiang long tumas tausin pe song trong sietum Kaceto ekoralo Nilitum cedon dunde pil Kamket hiblo pudamde Nilitum cedon dulu Development pen cenglong ladok Anton skill pen cenglong kabrek Economics kabrek brek Education ni kasama alang ito Ladak wanlo Kalbiang long development pacing punan Education environment padonan Paklanan Bapak manalang itum ekor ng Citok Pilo. We are most welcome. Litum Choro Parpik alang litum apan. Lapuson Monsam Keman Teka Porke. But litum Pinikar Biang Longalong. Risoy Jangat Kustame Aning Duku Biba Sidokolo. Ilitum apan Hong Bidana Lolong Nektopi. Article 244 F of the State. Then Biang Longal di Mausau District. Ilitum alang itok Pidak Dolo. Ilitum Nikan Tong Kebra Pop. Ilitum Nekcesong Romang Bantuan ini apran kedatang atum sami ini apran dang paki joy son nang mandel Kalimantan atum apran elitum linda atum jokce
kecok cek ke itum tando people of konten anu tinta hemprek nanji nang taneng militane stame kace song hong klam nong bang ko alang nang bang duk caju hinang itu kalima kasan nang taneng hemprek ni anu tina don tina hema bang tinta hemprek nanji pusi angkong lu tante tidak bancol angcot pemain kace song hong klam nong itu bang beloma nampar belo Lakhain ko rapho Nilip constituency ke parlo Marjong Club long Nipain ko rapho September ni Congress political party hoi pen John extended meeting of Nilip MCCMA padopon Lakhain ko rapho Nilip constituency ke parlo Marjong Club long Nipain ko rapho September ni Nilip Mondol Congress maipu akehai Binarson ronghang lapen Nilip Mondol Congress secretary akehai Fabric Crow tumpen May chipahim puponsi Congress Political Party Joint Extended Meeting of Nilip MCC a program paid upon Lapen Kevangji ke CC MSC election hot Kopuson pensi ke haidun thekjima pualam hey hui pen bidi sore chipipon Lapen Bangso Melong Chief Guest District President ke hai Khorsing ti Alhiaman pen Tritongdun Lapen VP Roton inti Block President Rajan inti GS Daniel inti District Mohila Secretary Rupali Rohangpi VP Kaed Therapy GS Susana Milikpi All PS President Secretary All Mondal Congress President Secretary All Congress Mohila All Mondal Youth Congress Committee Lapen Ong Tungora Ratum Bangsa Mailong Chitongdusi Alira Champen Pichun Ponlonglu dia dol kisu yang dol kisu lason rekod belang na hopta la dol kisu ke pinila injira tum pai tum jitu wo an ma duke doke ujula gas ki pida ha pini kala so gas ki namune ye jone heng si kai tholo la gas ke ha pom toxic koi lablo lason chalang tum claim to asila so party ba ke CM Tuliram Rohangari Den General Senja Pastu Aklaman long Kidu Mini Stadium Kangpupon Lakakre po Mame constituency ke parlo Dokmokara Senja Pathu Aklaman long Kidu Mini Stadium Kangpupon Pini Chitini Paingko Raporni Anarlo Aportili Malom Pen Pangcheng Ponsi Kangpu Asai Deng Ponlo Puthot Maya Asai Pangcheng Ponsi Laso Maya Long Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rohang Kaninje Ponte Nondol Puja Chuden Den Rote Laso Mini Stadium ke Asia Pan Stami Bandurewal Stami Chiklo Jan Angmung Pen Patang Ponpo Pusi Langcak Cicaka Paten Pini Laso Kangpu Pon Along Kacetong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rohang MP Orensing BM Nonsing Dewan PM Rajuti So MLA Dorsing Rohang MLA Bidasi Ingleng MLA Rupsing Teron Lapen Pinangan Karbi Anglong Autonomous Council EM Lapen ABC Atum Citong Dompet Mesen Pen Kangpu Asai Paten Pon Long Maka Pendu Komersiliti Kimi News Karbi Anglong Japra Langso Cultural Complex along Congress Party Atom Pentor Program Amai ke Padopon Chitini Fainko Rapliarni Japra Langso Cultural Complex along tour program of Honorable President Sri Khorsing Ingti ex-Minister Lapen Laso along Kachar Abdon Honorable Vice President Sri Roton Ingti ex-EM Karbi Anglong Autonomous Council Atom Pen Pini MCC Vice Regular Tour Amai Padopon Labangso Amai Chengchia Prang Mai Puidison Terang Pen Mai Chari Ponsi Pini Labangso Tour Amai Pangcheng Ponlo Aduntu Mai along Hachathan Pon Lake Ansose Congress Party ke Pang Tang Ponsia Puthak Stami Chathan Pon Aduntu Pini Labangso Amai along Alisar Po Aman Pen Hachatong Don Lake Honorable President Sri Khorsing Ingti ex-Minister Honorable Vice President Sri Roton Ingti ex-EM Karbi Anglong Autonomous Council Daniel Ingti General Secretary ke ADCC Young Brigade Karbi Anglong District Committee Maipu James Rongpar Satra Terang ke ADCC Secretary Daniel Rongpi Cultural Chairman ke ADCC Lakakret Roxy Bokajan Assembly Youth Congress Committee Maipi Jun Militeran Pietum Chatong Dunsi Mayalong RDP Dun Kadu Kawe Bang Parini Sose Amulo Gatum Pini Tour Program along Chatong Dunsi Mestami Mesen Pen Pajut Pon Ronga Gora Pen Lauren Lekti Lutiki Minus Karbi Anglong Ibu
lagi nitum regular jitu tour nitu presiden jitu along tinta homosti long starting nai do MCC wise nasi pini stamel Ladakh anang ki humri lo panap me chuki hola along doji paso phiako pu Deopani doji sonsi dambom po la pe non election stame nang le bom lo rat tum han ki pachini nai do pi lai lam se tum ki chimun chethan lo la pe election that pen party ko sonsi tum lan se ke pang tangi ma paswang deng sini tum ken pom lo আপনার চিঠি পর লাটা ইংলেক লাগতো চল লাগতো কালিয়ারা লাটো দিন লাগতো পয়সা ফেকনো আর তো ওয়াট ফেকনো না আচ্ছা স্কিম ফেকনো পয়সা के 1000 करोड़ का सीधा रोग जो किदू के ला का खाम के माथा पे पार्टी बीजेपी यों से बोलो बोले ना हक आकार दिया रहा तो अच्छा तो लोग होते मसले जो मतलब लगी करके अच्छा तो बीजेपी ना नॉन भूमिका के त्रिपुरा समिति अथवा बीजेपी का सरकार के सिस्टम में त्रिप्रशासन बीजेपी अफार हर लगभग बार चौड़ा पर तुर चौड़ा बना लेते कार्य का सिस्टम में नॉन भूमिका के सिस्टम को सी तो बीजेपी भर पड़े ना kasi kira-kira hal itu mana ini pidana keluar presiden tu ala Pinya berta lasi kan tu nilo, dometak mi kurang tu.